Boş masajı gel. Boş. Valla bir memlekete karar yok hadi ya. Yani işte görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Yani bu hal midir? Sabahtan gelmişiz 7'den beri ne elektrik ne bir şey. Her gün aynı iş. Bir saat geliyor, 3 saat elektrik göremiyoruz. Doğru dürüst ne iş yapabiliyoruz, ne bir müşteri girebiliyor. Yazık günah değil mi? Yani birileri buna engel olsun, biri bunun üstünde bir dursun. Yani esnaf onlarla zor durumdayız. Birileri artık buna bir çare bulsun. Yani artık biz ne yapalım? Bundan sonra artık dükkanları da açmayacağız. Kepenkleri olduğu gibi indireceğiz. Artık çarşıya marşaya gelmeyiz. Gelmemiz zaten boşunadır. Jibo Ceyranê em zaf sıkıntıya dikişênin ji bo Marsu li vê de çalışmaya dike, bilinçsiz dike û cêrana me daîma qut dibe esnaf olarak em sıkıntıya dikişênin. Bo güç qaynaxiyê me têra me nakin, sıkıntıya me zaf çê dibe, em dixwazin govênakê li serê bisekinin. Ji bo Ceyranê wextê got qamerayê me diçin sîstemê me naşixulin, em weke do pêr ji dikanê me îşta dizî dibe, qapqaçî hene, em sıkıntıya dikişênin, em dibakin yetkiliye em dixwazin ser vênakê tam bisekinin. Özellikle ji bo can güvenliya xwe, ji bo Ceyran wextê got nîne, ji bo soygunê, ji bo diziyê, em ji bo vênakê em dixwazin got yetkilî tam ser bisekinin. Vaya nehakê sibî ve Ceyranê me ev 3-4 saata tuneya. Mars wê qablo qetandiya. Ekip çalışması haya ama ve çi vaktiye. Vay güç kaynağı ma artık hav terametkin. Belki hene kaje güç kaynağı ve hene belki hene kaje tünaya. Ev vakti go Ceyran diçe u kamera sistemi naşğulun j dizara, j nabaşara, j soyguncuara, j qapqatçıara, nava bajir dahi zaf tehlikeliya. Uç bo go milletê garib jî zaf ketiye nisebînê de artık em hevdû nas nakin. Gelekî garib hene têda. Gelek işçi têde hene, bihinceta gelek va işçi acı gelek garip û diz têde hene. Em vênakê dixwazin özellikle ji bo can güvenliya esnafa û ji bo Ceyranê jî em dixwazin got yetkilî ser bisekinin. Elektrikler kesilmiş. Yani biz de mağduruz zaten. Sabahtan beri elektrik yok. Zaten iş yok. Bir de sabahtan beri zaten elektrik yok. Kimse çarşıya da gelmiyor elektrik yok diye. İş yapamıyoruz, mağduruz. Yani bu TEDAŞ, bu Marsu çalışmasının üstünde durması lazım. Yani gerçekten artık mağduruz yani bir çözüm bulmasını istiyoruz. Bu şekilde olmuyor. Her gün elektrikler gidiyor, her gün gidiyor. Zaten bir haber de verilmiyor. Böyle çalışmalarda haber verilmesi lazımdır. Yani bir an önce yetkililer bunun üstünde durması lazım. Yani inan ki çarşıda zaten görüyorsunuz her yer karanlıktır. Esnaf kan alıyor. Zaten iş yok. Zaten duracak şey yok. Gerçekten az sukar mesela itlahna bu ya. Hatta mı camış böyle batanı? Böyle batanı. Şöyle Marsuy u elektrik kurumu servet davet gelki bisekinin. Çima İro devlet dava şirket roja go altyapı çekiriya yani roja çünkü bu rojati vicede takı.
تفهم كده هوا قال در از محل دفرات قريامة مقال دفرات قريامة روجاكو أو تشالشمان تشيبو روجاتي تقيا كما سوجي مارسو يا وقت مارسو سر سريوا وبسكني وسر سريوا يتكليكو سر سوا بسكني أبدعوات شيء نابي يلو تمزيم دولة داي فا شركة أب شركة قراوغ نابين جد يا دون عجمية خوشك شيء ناكن يا تشتي صالم خوشك شيء ناكن يا دا جي تشكي جوستر سريع بس يا دا بلدي جو خوشك سروا ناس سكنين يعني أف يا زقة وقتكو إيرو الصبا أف يالتبي تشكرن والصبا وقت أصفات شيبو وأف أصفات وقت تقية وقت أف تقية أو زمان أف أصفات همو بوشيتشو يا زقة باشاري ولا أم تخازن جو تشكي ألتيابي كي سالم تشبي أم تخازن جو دنجة مهاري حتى في سيرفيت تشتي بسكن يا زقة يعني أم مصرفات زي الفيت تشتي تكنيا يعني أبدع كسرنيك لا شيء نبي يعني از قل جرس قرية ما از سراج مديتن تشتري خو قل شكل رسمي ناكن رسمي شيء ناكن يعزق يعني أف هالك في مصرفيت كنيا خوازم يتكلي سرفات يعني سرفيت دعوي خوازم بسكن سرفيت دعوي زاد ورجم قلت مقول أمي كان إمزا بكنا مارسو قال كي يلو سوشح مو مارسو معدم ودافع شركتها بار يتكلي بهر سرسروا بسكنه يلو هوا يلو شبكه حقي بار جيرانات يا يشم اصناف ممكن برشان بري ايشتني بري شغلتني واف جيران جزات نحمو قد كر يشم هيبه ترسكن عندنا يعني بدعوه نا تكزي سرفا اصناف سكني نا تكزي سرفا دعوه سكني متتج في شي فيهم نكريا يتكلي يعني قد شتين يتكلي تننا يا يكي قوم هار قوم وانا قوم معتاب بنتنا ام شكيرة تبجي تمام ام ديلكشن دي تمام شو رجات ديو خد كن ياو يجا ام تخازن في دعوي ام تخازن يتكلي سير في دعوي بسكنين يا دا جي قوتشي نبجي ام اصلا بكن ابدو ام امزا توبلا مش بكن يعني يامي بشنن باقالق يا بشنن انقره في بيبا ام نكار Abi خدا زاني اب مارسو altyapı çalışması ki و tele ceyran falan kutbiya ab her nakl af tşedbe yani و ام اصناف ولا zaten bro الصبح بس ساعات هي حشتا بجيران شوية وزارة كسب جيران نبي كسنا سوق يشكي معنا ودمي خمر كان بكن ومقدورن ام قاعدين قو اف تداش سرفي مارسو بسكن وقتا çalışmaya خودكن سروا بسكن بربش كي حزامي شوفن يعني تخبر جينا دانا نقول اشتباه جيران شيء وشكو كس يعني كس بحث جينا كابات من مصاف يعني gerçekten sebebin bir خودي yani kız avaç sıbe ve cilan çuya cilan su ke komp bile bajar ke yani cilan su ke komp yeşe kız bahs jina ke yani bajar ki be khodi am tqazin go yani henik yani sevit şi bir sakın yani khodi bas sıbe bas amatel kan vuruş işi yani mati işi ne kiriya khodi yani am tqazin go henik sevit şi bir sakın ama jaj watken و او مامه بچه